hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu Swahandi kya mchana ngana kuya habilinganyi na umwepindi utoma mwana muntu nawe kamulilira haka akufera kakwishi kuferera kana natu ya necha babani natu ya necha yo kufera chili mu mukanda wa Kalunga chimo chilihi ngwawo kuferera kaye Yesu mwana Kalunga shira natu hasa kumuferereramo mumugwa kuferera natu wangira fesi na chula chimwe chili na muferera nga chili yamani yamani tangu anjika uchindendi natu muferera nga chili chaka wanga shikanga wa mwata wetu Yesu Kristo natu muferera nga chili okumembwe munafumise mijami echitokoloki chipatela chitokoloki siko chipatela chitoma kamu no Muzambia mulipatela ivulu ngwetu chuma mukachalinga ngamangala muzenga kuno kuchipatela momo na chifuerera ngwetu mwachinda minanga ngweni kuzo kuchitokoloki nyo munanga yako kwapa wandotolo bakulu kamalambo munanga yako kuze kuangilana wakalia ngachili na wakanguka kangu na fuerera wene chocho mwashinda minanga muchima wenu ngweni wo munanga kuzo kuchitokoloki nyo nashinda minako wene muchima wa mwose nangami kuangila wene kuangilana wakangukila ko wene kakuze kama yanga kuchipatela cha Zambezi chili hatauni awene kokwaze ozo mweza ngakuno mwa chifuerera ngwetu mukiko na kusaka Kalunga mushinda mine hali mwanenyi kushinda mina kwaka muchima wenu hali mwata wetu Yesu Kristo kumufuerera mushinda mina ngwenu ikieka ukawenyi ikieka ikemaka mehete Samuel momo ya mulimo na zate mwanenyi hazakulusu akulinga ikie na manisa le mulimo wakutulila yetu akakaye wakashili hazakulusu hakufa chenya kumbwekesa chenyi manyinga kuze kulusu ngwenchi na mane himwafa wamufunjile asangukile mukufa yenu ngena mufuerera kangwenu Yesu ikiaza chileuze mulimo wose naza kulusu wakumilwila yenu akumufuerera kaha na wamilwila hakumushinda minaka hamwani yemwana kange natumona nge yetu twasemukile yemwana omukutuli natu hasa kumufuerera ngocho yemwana lelo tunafunduka nyike hali na 2 weeks yemwana uzengana mwaka wana ulilo tahini wa uchi tunasakuli ya sukuma mwana ya chula cha mwaza ngocho tunasakuli ya sukuma ngweni mwana alina 2 weeks shikanga utuvenu nga mukanda wa Kalunga makasopesa nga chili mukanda wa Kalunga wahangile kulihanjikila wene shimu natu haka wa mazu yetu wa yenu mwana mukanda wa Kusoloka chapter 20 mukanda wa Kusoloka chapter 20 jineve kamwane mukanda wa Kusoloka chapter 20 na verse ya 13 ngwao Kalunga lwizi awechele wafu baze wapwilemo nakufa na hetese nawa wawechele wafu baze wapwile mubikiko kahawa asopesele mutu nge kutesa na bilinga yenyi novise mijami wasopesele kutesa na bilinga yenyi bilinga byao shikangao Kalunga muno mukanda wina hanjika ngweni mutu wose mukashili eyo chakabanga topatu wakashili kuchisemwa moto asemka na chisemwa cha shili chamu chiwali tuli tuwakashili mubilinga byetu techikulinga ngakumbi ngeyakumbi nge Kalunga mwatusopesa hachisemwa chetu cha shili ngwetu kechikupoa koloka kwa mwa tosi na walinga ngo angashili ngo alama ikianele Kalunga wetu
yamunga kuyamungehena momo yala ya alama oloze kalunga ngwenchiko hakulinga ikiye okoloka makasopesa mutu habilinga benyi momo mangana kamusopesele habilinga benyi nalingi ya bene mutu akohokola shimbia kalunga kulinga shili hakiko makasopesela kalunga ba watu shikanga mwana wa mundende nalingi ko yuma vipi shilaize shili yatsemwa kangwetu ndawichi iveno ndawichi uze mwana enyi uze asemene wa mujila wakusema mwana wakumona omo afuile uze mwana ndawichi anchikile ngonyika okukunayo omwana naminako nankaya momwaka momo ndawichi apwile mukakufuelela kalunga uzo wakana apwile mukakufuelela ngwetuke chanchikile ngwenyi ha kumana omwana kanguchika mwana cheka koko oloza apwile mwana wa mundende momo uze mwana wa mundende katachikishile ko numbashiliko kalunga kulinga sopese mutu kwangela mutu uze natachikizana eyo ya mwaza neyo ya vipi uze nalinga chili nasakula kulianga chili kuvulumuna na mulinga wenyu ya vipi chikanga kutala mwana wali 2 weeks neyo ya vipi neyo ya mwaza chiko chichi kufumanga hali shindende kama ni usemi jamu kuchina kuhanjika shindende emani kachina emani ngosakaka nguhanjike emani shikumbo china kufumanga hali watu mangana wase kupapatisa wana wandende china kufumanga hali yetu mwane kutuli kuno tuchili tuundeni mwane usemi jamu china kufumanga hali mangana watu wapapatisa wana wandende ngwa mwane kuchina na wakaona kuyamwilo chishila kalunga makasopesa watu kweseka na wilinga yao wanahona kufuela mwata Yesu momo tosi atu wakashili ngwetu tosi na tunalingi yuma neyo tuneshiwa na yuma ya mwaza neyo ya vipi olo tunasakula kulianga chili tuna ndende na babanene wosina bakimana kulitanda na kulasopesa ngwetu wazeno bantu bandende Chijila mundele wanahanjika ngawa both small and great wana kuhanjika na wanga chili omutoto ama muno mukayo omutoto ama watu wose wapo wakupita kwa pango tuna wandende na wanene chukuma wanalinga chili wana pichi chukuma kalunga ngema ngusopesa yami hashili munalingiye ntata kalunga wakoloka tuviseni mwana yosemi jami kalunga ngema sopesa yenu hashili munalingi yami wakoloka tabile ngana ngwetu wakoloka momo shili tunakufa hii ya kufa tunakufa chishingi wa cha Adam na Eva even usemi jami mukanda wa kalunga ngwao tuechikufa nga momo wa shili ose kufana ko yamuchizwa chaka kahya nge mutu mwaka yamuchizwa chaka kahya momona hono kufuela hiya Yesu Kristo kalunga makatusopesa kechingwa neshili ya chisemwa chetu koko kalunga makatusopesha ashili twechikulinga nga akumbi hakiko wana unahanjika mkanda wa kalunga ngwako wanga batulwile kuichi ya muli Kristo Yesu tunakutondeka ulwilo momo tuwakashili tunalingi yuma bizewa wipi kubilinga byetu tuwakashili hakio makatusopeshela kalunga hakio anafumu no shimbuka nda sopese watu na sola zangi yenyu wakumona ngo mutwevanga na sola zangi yenyu kuli watu wose na momo watu wose wakashili azima verse twatanga ngwao mukanda mukakwambula chapter 7 na verse ya 20 ngwa hano amavu kaechi mutu echi kulinganga mwene na kuseneka kuvulumu nako mko hanjika ngwetu watu wose wakulianga chili bisami cha mtu mukanda wakalunga uli hanjikilo wene mwana shikanga omwane kutonda mangana utulungu ni yeyo kama kulanga lukula winga na wai na kufuira kulumbula konda yuma ilumbulo kilanga nderuki mukachi kechu michima yechu mudinei ndombu ina kumweka da anti ishimani ila mukukana langa dishuma chira kumweka na mchima ya wanchu wa mavuladi hamu kukala kudi hamu hadi kukala kudina ntangi shirimunka muipompero chinoteka na mwana isangwina kushimna wakwe chidingana tereni umwevulu lene mka muipompero anakutangi shantu nao neyo na okenga neyo handu wakali muiwulu watera kwilanga hii kulomba ne anawita nishira kudi nesu muipompero neyo na kepo ya muiwulu
ewatera kuya kudinyi Maria mama Maria mama ya nzambi wenda utulombelela itwa kwashidika tata akadiye fukuda kufa kwetu amen. Hakuna kuromboro kuna kwa kudi nzambi ni kudi Maria mama Maria mama ya nzambi Fano amaseka kwanshi kutongo shokane Maria adinga na shikune ama kwao naudi imazana kurumbura wa kwetu nei nuku ya kuchipompelu nei nuku ya kuchipompelu hefuku na kupompa izamoka antila luna kenge la kudihi ina kutamba ichi na kutangisha uchi ichi de hadi sam ama kwao naudi mineni kwa na kudana ke na kudi nzambi ine kanda ulimane ngade mtupompere nzambi ngana kenishi dijambi aoshana wakengila mwiwo neto aoshana onete jwana kana ke ichina itongo joka ine idi munganda wanza mosine iranga na kutangishira kuti uipompero funa kumona ndi dihana afumi china kufuira kulumbula wa kwetu tuna kutena kuteka ne yuma ya ihanetu bulonga kutuna afumi yuma yetu na kuteya chengi ama kwao anakuileja naudi muipomperi muda Kristo netu kutongo jokaneka Kristo daka muinanza neni kwa nakosha kudienda nyilonga yami yena kuosha kukudinye ila mkanda nzamna nika Kristo mkwanshi dichi mkwanshi tina atweshi kosha na mkwa kudinzambi tikutwesha katata tikutwesha kwa hela mkuinza kudami nenu lombele kudinzambi kulonda anti yanga mwini kunshidijami tikutweshe kaku ninami ninei tudi mulunga dodu mwa kwanshi ama kwao naudi kufuita mali ihadisa huye uraitata mawana na kuhana wantu kuchupo ishen o mana ko etru Clement na lumburu nindi inyuatera kuhana mali kuchipompero rondaza chimudi mwanzani muntu weji matahindi chingo na wakuerera ne omdi mwayanshimbi yanyi ilanga anuke nukumuna afungu ipompero ana ejima ahana ngana mali muna muchipompero muchikashi akuerera ichana na kuhana mali kayiule nende muna kuhani na daka yakula nawe nukuireja walala kudantwana akuerera nawe newe na kuhana mali muchipompero inzambwa kaitila luwa kengila mudihi ina kuchwamba odi itongo shoka ya wantu nei mwatongo shoka ngomwancha chuwani ilanga kudakwe na mavulu hanu nikunyikala kutuna afumi ati na kutongo shoka nao newe na kuhana malaku chipompero izambwa katala hanyidimu yao akengila mwiwu itwambi izambi hatambulanga mali kuti muntu abula ukuelelaku era mwiwulu iyengilanga mwakufuita malu era kuya kuchipompero chinga akuilanga hii akuelela ho digitale akwetu makwao adina kuifuetela mali wena afwade monshidine departed service mwajiyode mukuwana muchagaga pambaga ngai kasatu mukakweji wa Machi Julai ingai ni November ne kuli kupompa kwa pompera ngau antu kuipompero kulonda kuilanga hii kwanuka afwade monshidi na kuifuetela nima ina kutamba mulonga lichafuetela ngau na kulonda kwa mwila ana afwade monka monshidi dichikwesika na mkanda wa nzambi inyama seki udi nango ya kuosha na nzambi kulonda mwini mkwa wafwade chenjiri mwante Yesu na kufuwa hakulusu mwenjiri na kufuila afwade indamoto munatindi amo mineti ana afwade afuiri heno Yesu kanda enzi hinsangu yenu enu nanani inehi ewajira kushishika hansangu ewa momi nei muntu nafucha kukula Yesu na mkalo ikukala kwa nei emwa Nini yawana amomi na wako na oshi nindi na oshi nindi Yesu tuona tutiti aha ichine zambi na oshi nindi zambi ya wapo ni amomi na imudi na joshua mwina kwa dei
Nini ndimu. Emwani muloye mreto maziki. Tunakenga kujini. Mulonge tuna kujenga konda chilungu nokukulecho. Mulonge amakwawa anakufambi anakudimba. Natina kukenga kumukuri kuchikuya okwa kuchuleja walala wanzazi wafuna lechota kulisi kuchikuya. Mulonge toyanga kuipompelo. Emwani. Yeshima wetwa amakwawa lelo nakanya sanga. Asakaje. Amakwawa katampu madiki. Amakwawa kwawa ayana kupompela ila mtondo wetu nekile. Wetu tuna kukenga nechi kumukuri siku waina yenu Kristo. Walala wafuna lechota. Yudini leo kuchuleja ninja kuwelele Yesu Kristo. Yesu Kristo tunamuwani. Kumukuri kuchumuwani na mulonga muntu wetu mana kuwa kumi na mkaji. Tunaanza kiri. Mwanta Yesu wekala kudi. Yesu wekala kudi mwani. Nzambu wekala kuyulo ndi. Ilanga muganda nzamna wekala kweji. Kweji manejo. Hani icho di nzambu do ndosi. Yesu do ndosi. Dichukumuwani na kudi kulonda tukuwelele. Tunaotegana. Tunaotegana kutato tienu mwani. Tunasakiri. Mwani. Yesu natoshu kumwani na kweji. Kila udu muitela de kwanka we Yesu diko. Ne unati izuda nzambi anakurumbulula Yesu. Yeye watera kushamushima munende Yesu. Ukuwelela munodi Yesu bai mudu muntu nakutangisha. Tunaotegana mwani. Aha. Nenu babi tira mujanu wani. Disa we had tunekalo akakushimu na muna ushimwa. Mwana. Ni mwandira ukuwe maso mwana wani. Wanzambi. Bai mudamo. Lemu ipompelo antana kuikanisha ukuwelela ne. Muna ukana. Wewe muna kani? Okay. Chafu ipo Francis mama na yime yamwe kana. Chachuai munete jundi na phone wani. Ila mletu nena trading na ukuwelela kwa Francis na wakaishikisha kuniza. Nchuniye nawe. Dichina kwa washe muna ukana ila ngamna kuinka unsa. Dichitu kuiko ashawani. Aha. Dichitu muna kukana neno inu mwakuwelela nga wanyi anta. China kufuma hanga kulomba nawe izambia tataka dochi nini zambia tata chila. Mwani? Muna kukana neno isangu idiko sinet. Mulonga dantua na kulomba nawe izambia tata chila ni tataka dochi. Mwani? Amina afuma kumwinilunga neru kikadochi wadi kuikere nginetu. Kosalo wabla kulomba mwijina takadochi. Izambia tataka ya vindeni. Uzambezi. Mwanamoni. Iyuma ni hatu wakaya antabino wanyi. Kudi antu wana kushinda mena kwa antu. Niyo kukuwela mkweni muntu na shimbani. Taleno ana. Yesu di inji ya kuila kudi hii. Kuyulo. Dichine ya kufumisha u Yesu hano. Umunona Yesu mutete. Unona kadochi usha Una shimbani. Niyo kufumisha u Yesu. Unona Maria. Umusha. Una shimbani. Leo kunaona malei ushane kuondoka shiku mwiru una shimbali. Tunataka na mwai. Imazi tunaleti etu twatera kudibomba hamuna kukuwelela hadi mwanda ye. Yes. Kanka windo chinko. Twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki